Pemirsa, varian Delta sampun kajian tenang ngerancing Bali anut saking hasil uji whole genome sequencing saking Litbangkes Kementerian Kesehatan RI. Data ini dicap kewedar oleh Kepala Dinas Kesehatan Dr. Ketut Suwarjaya yening varian Delta sampun ngerancing Provinsi Bali sani kepanggih sampun nibenin tigang diri kerama. Ketut Suwarjaya ngawawahin kramel sani terinfeksi punike luwire pasien lanang sani mayuse kali dasa warse, miwah seket warse, miwah pasien anak istri sani mayuse petang dasa kutus warse. Sangkaning kahanan puniki, pai ketandani muali ngelingang krame, saya negepin pemargin protokol kesehatan prokes. Santukan prokes pinakeslah utama, sejeroning nepasin penglahlah COVID-19. Asa punika taler dokter spesialis mikrobiologi klinik RSUP Sanglah, Dr. Luh Inta Prilandarin Latarang, varian Delta saya waktin nyani virus COVID-19, sane sadurung nyani kauningin pinaka virus COVID-19 saking India, antuk kode B, siki 6, siki pitu, wastan Delta ketetapang oleh WHO, antuk nguantu nereksain virus COVID-19 inucap. Dr. Inta Mausang, pengelola varian Delta patut kaurati becik, sani ketah kauningin pinaka varian of concern. Sadurung nyane, wenten petang varian sani kesaratang, inggih punika virus saking Inggris sani ketah kebaos virus COVID-19 varian Alpha, virus COVID-19 saking Afrika Selatan sani kebaos varian Beta, miwah varian Brasil sani kebaos varian Gamma. Manut dani pengelola varian Delta puniki kekantenang sayandangan, yening sayang ring virus induk sani kepanggih ring Wuhan. Nanging katugesang malih infeksinya ni digelis pisan nenten muatang detik, sangkaning spike virus Delta kejantenang terbuka. Protein spike ngawinang dangan ngawentuk ikatan sel ring anggesarire, sani kedadosang inang tursideng lalahin melarapan kontak droplet langsung. Yudi Karnaidi, Bali Post nguningai.